Soira no popi tangatuo no posi okuman tadodoku hamu okuno diko odo Ogumusorahonit ginawoku Tumang kabono ginawoku Soyra kohondom dinakatali Nokoin saduna palidoku Iko imbayatando pomoguna Siguli oku Gumuli noda atasoroku Nga awaku nopakotogu Hondomo aku no dadokoyu Salom sambayang tikitimpu Pikir tadaulang adonoku Kabuli idralan domina mangu Ba ido monimbaba muli Siguli oku Gumuli noda atosoroku Nga awaku nopakotagu Hondomo aku no dadokoyu Salom sambayang tikitimpu Kikit tadaulang adonoku Koguli idralan domina mangu Umbalan ku ido monimbaba Tingkalan no nomralan dogumuli Kesunong tatong marati din sanan may patilaw musto kati kay sisan dati ano giampay takpad iswang sambayang kinarhingan ni asundo iswang tadyan sorga konsikaw da kasiwatan di aguna dahay atong labay no maya dot panambarasan kay sisan iti mahadah dot alumi sa piramutan dahay gisam opusan may dot santob na padit ay mbulayan dahay iswang got panambarasan iti nga asilit isa kago o pangigitan dahay magindalan iswang got aralan tumano dia
Tinasambayang dahi sungaran Tuhan Yesus. Amin. Ya sanong tatuong manatil insanan. Tumbayan ako dot isa kago pangonsikahan dati kumakinorahingan mantadot pantamangan disyo hali piyah dot iti no po pantamangan da kinorahing ay may anda semua no. Miagalot o sindualan to kay kasari nga kandoh dati okon no po ko pantamangan da kinorahingan tumbayan ako okono kuno ko hitid dondo ka. Kamuno po iyati na po intirungan da kinorahingan, tamangan da kinorahingan, ahakon da kinorahingan nga okon ko popokito teko okon ko ay komoyon dat ay soot kapuri manandik asindualan ka orwalan nga inapahit ginawo kain kokoton dati nga kakal to kapod painsomo ko kinorahingan. Yodi bodi kakitanan to kadiwa. Okay? May ralaman nila panghakan da kinorahingan da tatong bayno tinapapanambarsan dati nga isuanggot tadaw kumoduo da tulan kaapat tahun 2 aiso 2 taluh kapangimbulay to ka di sangulun ay tulun-tulun di miagal dati ditibo nakatalib pinungaranan dat Yosua. Itinapot ay ayat iti nga numan paimpohod isuangga kitab Yosua 2:4 ayat ka-2 mandati patilang buksod gisom buat ayat ka-3 Maya ada terjemahan bebas. Ayat ka-2 sayra na padid nakatalib ngay iri kapatay na di Yosua bin Nun hamba da kinorahingan ni di sayra dat nakarikat isiyad umurat hatus hopoda taun. Aku pa nakapintangan umur di Yosua. Nakaana ti mamusarod ay kagampat tilat taon di siya nga ay ososo ng pakatudan na tindalan na komposyon. Okay? Hatusom hopoda taon di Yosua. Isiya na pa di nga linabong hilod kayanan dit iyaw husangano. Hilod Timnat Serah ikanuluhanan Efraim panangid utara Gunung Gas. Ayat 3 Tulun Israel sumambayang kumakinorhingan sa ninaru dat ayat isiriba di Yosua nagi sa ninaru di inapay kamalahingan ngay iwawayoan na paimpasi dit lobi kalaid ka Yosua ikatutundat ainsana ni pinaburu pinawonse kinorhingan montok dat tulun Israel. Iso na pohot kitoh datid sa kirong ngayon intangayot kasanongon di isuangget pemerintahan panghakan di Yosua kumadi tulun-tulun Israel naritan dahitid ayat ka-3 dat tulun Israel sumambayang kumakinarahingan sa ninaruh di zaman Yosua.
ilo ita mahal. Sekiranya ngayon dati pagala-galo iti timpu dati dodendo, tumbayaan ako ipagilitan dati nga ay agumo iti anggota gereja dati buat tahun-tahun, balas tahun, bahkan puluh tahun harohit amu no o tingalanan dot ketua garaja isi ano katutun kasaraw kano pa siyam isi ano ketua gereja di Sombodondo kinaloy-loy do o kurang-kurang ko ba ketua gereja bo bendahari hot ay alam bata o tingalanan katutunay no pahi saya ngaran ko bay no Rusi sambata bendahari ni siyo mentadit kohondom kono pod kobosan no pod dati tinga kori ketepot tahun dot oh kori kata umur dati ono mo tahun nga kobosan da kohondom to kono bo ina pa isiri ba dot 6 tahun miagal ko 5 tahun haro-haro poy tahandaman nga akon no ko agumo nga 6 tahun saraw-saraw na dati menunuhit kahantakan dot nawayaan. Kasaraw kono pom isyo no bendahari gisam bodondo iya nga pagawai gereja isyo nga hino hiri kasari sa ninarod isyo hawoyoon inapay tulun-tulun dat pananud da kinarahingan dat hiri gereja nga nukad hilo sumambayang nga kuma kinarahingan. Puji Tuhan. Aru hali mo ti ginawa ay kada borosad iyati amogyang Pinay. Iyati piyahit ay isi sa o gereja o kon piyako isi sa gereja katutun ka no pa atutunan no pa tambalot no piya nga sayra dat magano siya kaputusan dat ay sumaliwan man tadit ti katumbayaan haro nay kaganit kokorim baginawod yudit nuridi osudu kod isi ano po nga tinumangkid do katumbayaan sinumimban no katumbayaan dawlu nagindad isi ano po nga isiriba dit ay antakan isi ano po nga painsuang dat sebagai iso komantadit tulun-tulun nu isuang ke pentadbiran gereja. Iti masitar nga iya di wo sebagai sangulo na masitar inapadayat kaginawaan nga inapay hirik ko yanon ay so no da kumuratag antakan da hirik ko iya di bo iyati sebagai molohing sa ninaro no pay miyaw ko kita ko di tanganak nga ay asonong harday ginawnod madadat ay harok kotong kiad diolo mantadi katumbayaan. Ang puji Tuhan gisam mo ti kapatay nga inapay tanganakom ang ogiro tilod iswanggat katumbayaan. Ilo dadihi ti manimanon dati sebagai woyoon do iswanggat keluarga gereja nagi pansuang nagi sebagai sangulo na hamba dat kinarahingan sebagai mositar nga iri pagi kamuyan kud ilo nohot iso o kogoyoon dit antakan dot pagindalanon kaposian ang pentadbiran di Yosua tu ay mila datid boroson dot alamba timotit intangan to kano pulot pemimpin dot Israel di nakatalib hano hom lobi pondohit i raja-raja hano hom o insanan no podelo nga
oray tandat ay ino pa'y tulon da Israel nga papaburo dit arat ti matok kinorohingan. Akan ni mangko kay tulon Israel iraja sandirit iraja ko no pati nga popowon sa di tao sanong suma pakinorohingan minamon sila sambayangan dat ay tulon tulon da kafir sa ninarod isiyo mamarintah kan gimangko gi. Jadi paingkuroh piad montok dati nga kaduhong kad iri na matuhod pilihan di tanganak, iri na pilihan di anggota jemaat, ay ba mong ay dadi apakah ita manguroh. O kani ka manguroh nga ay iri na buhot aralan ko posian didit ko balutan dati dit. Okay. Ina pahit kapamalahawan di pamamalahaw di Yosua nga panguhup di Musa. Hinggoh dat ina pagyahit wayoon dat sinolianan di Yosua hindi nga i Musa. Kaman na pom Perdana Menteri na pwede hi Musa hilo nga Yosua na po nga timbalan panguhup di Musa. Kita dati lad isuang dat kitab Yosua buk kaysa ayat kaysa. Atapat nagi dat ina pa'y boros ay painsandad da mentok di Yosua hilo ikontok nga menteri isiyo tayko panguhup di Musa. Salinay da kapasiyan di Yosua isiyo na po nga ay ipamuhandaman nila tulong da Israel panguhup kumad wayoon di tagayo tulong Israel. Nga sayra na po kalimpupusan dat kapasiyan di siyo kitab na po minaboros at ay Yosua na po nga hamba da kinorohingan. Paingkuran angko iti ay tindalanon ralan di Yosua dat minanaguang iti tulon-tulon di Israel gisambot ay nakasimban dot kamoyan di siyad hamba da kinorohingan. Nunuh nangkuot rasya di siya dahilo. Harapiro-piro hot sinuratan dot papakitad isiya na po nga milad borosan tay kamoyan da hamba da kinorohingan. O gumo dilo ayat dilo nga man to na po waya ay isuang da kitab Yosua buk kaysa ayat kawalu siyam hinggoh dat minamaguno hot kitab suci ginuno di Yosua hot kitab suci dat ay man disiyad wayoon inagiit kaubinsuhu daw tanudon pananudan akan nakapananudan nga kamoyan nagid kaubinsuhu. Jadi milah takay miagal di siyo ila na pakitab nga mandati dat iso itanudon kumoduo maminsuhu dati dat aparagat tokod kumaan pananudan dati kumakin rohingan. Akan nako tanudan di siyo silihon di siyad isa ay paminsuhu kumad ko po siya daw sendiri nga mangunsub nagi siyad itulon-tulon da Israel at papaburo da miagalid dit di siyo da pendalanon miampaid mananod dit hukum-hukum da kinorohingan. Iswanggat Yosua buk 5 ayat hapadam miso. Sayra na pod tumanod toko
di boros sa kinarahingan unsubon to ka tulon da suway nga iho na po ka kitam boleh ay so kontabon memang apatut tu kita to it kaposian disien kapihunong gipanuhuan daw. To kay giamilah dat manuhu toko nga to kay mah tumanod di panuhuan dati. Saraw ko pa isigu dahay di lain dat antakan na po di nga minimpun nagiti undang-undang kot santob na po ipagaro sikul abuli manigup. Jadi itigya ta nga sigu nga ba sige manigup mo. Haro nanday may sarilidhi rilikod da sikulat manigup ita nga sigu mangingiya. Kandas siyo dat isyan pagyadi nga guro kelas dahay. Ay nandohit ay amalih dahil antakan di bengkel baris nandod isa bulong mamuli. Mangilod haro pohot ay ahino ko aiso. Manaha nandoy siya bilin kumadahay nasihat. Kandas siyom, kamu buat apa yang saya cakap. Jangan kamu buat apa yang saya buat. Tuka kita gyade hay may padigupom sang ngangis-angis hindi hay kakita siyo nga iri nandot. Kandas siyom, manda ko pawon sayo paburo nunuhi paburasanku kada ko paburo nunuhi kada ko tanud dan nunuhit paindalanon ko kasyo. Nga okon ko iyo dihot ay ketetapan datin montok kot boros sa kinarahingan. Tangan ta kano pa Yosua tanudan di siyo asilin nagid isa kago pangunsub milah ta kondo dat maminsuhu da tulon da suway kadaw da tumanod. Iyo di bugyam baru kontok agi na ginaboros iyaw man daw nga iyo di kadaw. Iyo na pod iyo dihot ay paburuan. Iyati timolahing kumatanganak takay agi ginad mangunsub manhud di lamoy sambayang nga takay mayati moy. Irid di nga di kontak irid man ko piya itong Pinay. Okon no ko ay mangunsub isyad tulon da suway dat ramat ta kinarahingan maya da tumanod di hukum-hukum daw nga isya nagi kadaw nga sayra da karuba da tulon da suway Yosua hormat no kaditi isya ramat kumatulon da suway menghormati orang lain. Miagal ko sayra no pod karuba isya diwoyoon dat soldier tentara surga ngahiri no dat ay sumingkatu di siyo mangidu isyo kasut isuanggat ayat kahapadam talu kahapadam 5 okon naka ramat kumatulon da suway nga kumad makhluk surgawi. Jadi tumanud da boros sa kinarahingan silihon dat pangunsub mangunsub batulon da suway dat tumanud da boros sa kinarahingan miampay dat ramatisyo mantadi di sumambayang nagi kadaw siyo montokot tulon-tulon daw. Iti nga iso idahit kaginawaan dati. Iyoho manambayang ako ida kayo. Hinggo dat may nabarakatay ti makikinangaw ngai ka.
Diarai tongaran tisom-tisok lah, nga intangan to kan pot iso ot ay kaubasanan kagu di Yosua, isuang dat Yosua buka turu ayat katuru gisombo siam, nga sumambayang isio demon tokot tulun-tulun daw. Iti na po sangulo no wayo on itong Pinay, akon ko insanan no po nga ay korohian di panan daw. Nya galo dati bo. Isuang got gereja iya sebagai ketua garaja okon ko o insanan no po hi anggota no nga orohian dia haroy ta orohian di akunan no po dati hari ta orohian dia tapot ko piyo nga kasaliwan dat ikabang idolikod no po agina-gina mo nang boros nga itaguangan no po na diam o kita no po yadit ay so it kaboling kahangan nga kada to kono lihuay yolo do isuang dat sambayang Yosua kani ka isabohiton di siyo sa iradat sinumoli di Musa nga ino po sambayang isiyo kumadit tulun-tulun daw nga pati lambus kasari. Sa ninaro do pagindalanon dielo rumikat tahilatan ng Kanaan nga isiyo na pohom sangulun at wayoon dit pati lambus at mangunsubit tulun-tulun da Israel lo papaburod no ita sanong isuang gatindalanon dielo. Minsiri ba isyo mantadot iso no po hikakitanan dati dot isyo no po nga sangulo no wayoon dit asiriba aginawo. Intangan ta kadadi monopot kapiolo. Isuang da Yosua podom siam ayat ke-4 na podom siam. Iti no po nga sairan no karikot ilo dahilad tanah Kanaan ang pinagiduo-duo dihit tanah idi. Yosua podom siam ayat ke-4 na podom siam. Saira napod itulun Israel na hatas tay kono pongo dominamiduo do kaya nanidi nasilih dat kasanganuan dielo tumanud dat daerah-daerah Yosua bin Nun numan anuay dit milik pusaka it tanga-tanga dielo. Kopiontok di boros sa kinarahingan, iyolo na po nga pinapatahak di kota di Pinakiano daw, Timnat Serah, hilod kanuluhanan da Ephraim. Ino po di kota idi nga piningkakat di siyo, minion ni siyo dahilo. Okay, jadi tumanu dapat sinuratan dati nga isiyo na po sangulo ni tumahuri bulatilo may pakatudo kayo may pada ko ay opongo pod hingga dia reton nagindom hingga doho ka tok aku yo ya dia milon na pom iyo gulo doon wan haron na pohot ay perkampungan baru dot manda kayo pohoro orahian ko dot ay mangalap doho do sumuang dit kampung gawagu tok milon na pom iyo gulod ay onwan do hinggohot
hingga di dah bahagian. Wah, may kamah. Nga, isa pinakita dia suah, sahira dat napongoh dat minamiduah kaya nanidi, mantakat tulun-tulun daw, may na gidi rayta hingga hadisya. Patut ta isya da gululod numanto iwayoon, katua gya. Nga aturo pasya hitulun daw, ay karaytay na gidi hingga may na gidi aturad hingga edisyo. Paylo hingga. Bah. Katilambus. Mantad ko Yesua pati nga panguhop di Musa. Haro nadihat ay kapiagalan di pinaburu di siya kuma di Musa. Sekira piagalan di Musa. Kapaguluh, gaduduah dia lati nga ay ikapiagalan no padilo nga sayra darumikat ti isa kayo nun nga papatad dat may pangilo ti ko may panaluko. Imusah ka daw nga isuanggat kitab bilangan padam talu, kapiagal dia suah isuanggat dia suah buka dua, gadua-dua dia lalo nga minipapatad dat ay manaluku idi kayanan. Kita nalagi datid isuang dat kitab Keluaran pada mapat hingga dat antakan na padinga sinumoborang itu lunda Israel let rahat taragang Laut Merah. Antakan di Yosua di mangigit itu lunda Israel isuang gat Yosua buka talu kaapat nga inapa itu lunda Israel sinumoborang ibawang gat Yordan. Gadua-dua diolo may paparikat ta may panaluko di isa kayo nandat ngansangado. Gadua-dua nagi nga nakaumbala sinumoborang gawahig Musa, Laut Merah, Yosua, Sungai Yordan. Kapiagalan kagu diolo nga sayra da papayimpun dat buru-buruan diolo nga papaharoh dat Paskah. Isuang Keluaran podam 2 mentak dia sua buka 5. Musa manahakot barakat nga tusung nasugot kagu dia sua hitid isuanggot kitab Yesua buka 8 ayat 35 isamba 37 pinapaharan ni kadaw dat ay berkat nagi tusung dahilad Gunung Ebal Gerizim. Isuang tindalanon dat ay rumikat tanah Kanaan nga kawaya na pakasari ti pisangadan. Gadua-dua dia lalo nga haro kinamanangan da isuang pisangadan. Antakan di pemerintahan di Yosua mentok katulun da Lewi nga ay pinapaingkakat ti Musa dat harati kamandat kota perlindungan. Pinapatabilang nagid kota mentok katulun da Lewi. Irin na pa nga pinatilambos di Yosua. Ina pa'y kalimpupuson, gumu palat ay kapiagalan nilo nga mahantakan na patakuri. Kadua-dua na padialati nga
memelohok kinorohingan isuang ga batos daw batos sa kinorohingan mentok di pagindalanon dilod urumikot dahil tanah Kanaan. Kemudian na pohom nabominsadu itit ketua timbalan boh. Haro ipisuayan nga ay agumo na hikapiagalan iti nunoy paburuan dilod isuanggot pemerintahan teko pentadbiran dilo. Ina padahit kalansanan dati montokot woyoon dati mengirod montok iti gereja teko denominasi Adventist teko iti piahot ay koyonon dati pensuang nati pemagunan dat Malaysia nga ina padahi ginoon dati sentob no po di itang kasonongon nga iri dahi asugut iri dahi sugutan ni dit iti woyoon ngay dati kada nadad no kadati ay tinggal kan pori ayat nadi harubay no ka ato kada orohyan dat ino pa'y kasonongon dat nendalanan dati di laid nga ikaman dati tinggal kanangan po ano katilombus miagal na po di Musa Yosua nga santob na dit ay nawayaan di Musa sebagai woyoon Yosua kadaw nga nakasuguti sayra do nasilihi si woyoon dat montok katulon na Israel nga haro iso apiswayan na tagayo montok kat ay godua dilo Musa Yosua hingga da Yosua na po nga nakasuang dat tanah perjanjian nakorikot nga ay lantokod imusah na po nga amo sayra do nakorikot hilad ay pintangan naralan napatay Musa miloh toko dat sumilim yagal di Yosua manghup-nguhup toko no nga sakira na pod patilombus toko agira toko makinarahingan atumbayaan toko dat kinarahingan na pohom popoy sawat datid osili miagal di Yosua inoray tandat hamba da kinarahingan isuanggat ay kaisisan dati dot lebih pun dot igereja dohot na po mati pangintangan ino po hitugas sa bobos sa asimbayan nga ititimbalan iti panulong dadamot to hinahikatua malalala natitimbalan to hinagyahi woyoon iho nga asaro ako na pasilid manguhop panulong teka timbalan mantad padila sikulan nga kagumuan na dohod ay tugas-tugas sa patakon nga panulong katua kalas sa kirad hari persatuan nga pangarusi kam pangarusi Mary Losod timbalan libit gutut pasimbayan mo titimbalan sa kirana pumagal ko har muswarat nga miloh to kadandad iati at sumoli nga nukanda dati sanong nod man to ko pohorod antakan hinohob pangarusi dati lah hinokatua dati to kani ka amila titimbalan nga
arubat gay idea siya ang sanong irinan dahit hingga dit akaninda ka iya di kapyada nga mano nad ino po hit ay mamahuruanid ihuguanid dit masuarati di nga ikatuha kabaras kanda ti di nga tokom yugyan di angkatin di katuang oh manta kakatun dad antakan di hinoku kan tahu di pemojik kata gigina jadi ino pada hit ay kalansanan dati tinga ihati kadaw nga korikot to kadadit koyo non di pinabatos sa kinarahingan kumadati. Okono ko Yosua hano korikot tahilatan na perjanjian nga ihati kadaw sebagai pananud da kinarahingan nga ay orohian to kadad korikot to kolot pemagunan do waguh tanah perjanjian na pinabatas dat kumadati kadaw. Tatuang kabayno isuot ay panudukan nagi pagangatan kumadati pangunsub kumadati dat ay miagaldan do Yosua o umbalan to ko dat papaindalan ralan ko posyon mo ihati na po nga korikot dalat tanah perjanjian do pinabatos sa kinarahingan kumadati. Okon ko apahay-pahay o tinalanon dati to ay ino po yung may panghantob o pagindalanon dati nga okon no katulon rogon piya nga mo'y umbalat mo'y pangantob o tindalanon dati rumi katilat tanah perjanjian na pinabatas kinarahingan kumadati nga tilambus to kon hadat ogirot kumakinarahingan paingkurah na po Yosua kanod tinumagwang gitindalanon gisamo na korikot at tanah Kanaan atumbayaan to ko dat maya da panghupan na kinarahingan yati kadaw nga kanuh nagidat ay magindalan ang murumikot di kayanan na pinabatas sa kinarahingan kumadati. Pahitian ta kanati panambarasan dati tong bay no konsikaw dat pinakinanghan dati ay sanan. Ano misisa takad iswang samayang? Kinarahingan isong kerajaan sorga konsikaw dat tatong bay no insan po dat naun suban ni hay mantadat ralan ko po siya Yosua sebagai pananudno nagi uyoon mamuhuruan di tulun-tulun Israel at rinumikot tahirid tanah perjanjian. Iyahay nga haran nagi kaboling kahangan da iswang tindalanon darumikot tahilad kaya nun di pinabatas no kumadahay. Nga tumay ni had paingkuro na papanghakan no kumadi Yosua akon ko painsusuay ipanghakan no kumadahay nga patilambus bisa mo ihay kadaw nga kagampot ti ay korohian ang panudbukan no. Monto karumikot ta ipamagunan dawag. Agumo akong tabondahay mantandad pagumbalan dat rogon nagi ikalamukan dahay nga may hay uhupay bisambot insanan no pahit kantob kabuling kahangan da away andahay nga talibambanan dahay miyampay do panghupan. Kung sikaw Tuhan to tatong nubay no tamangan no kagwehay bisambot adaw da suwab pasiki hayom patilambus kagu dat buru-buruan dahay naman kita daw. Ampunan tayo sanan sa dahay Tuhan, tayo sambayang dahay, isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen.
Ke sonong tatong kumadati din sanan, hinakaw po, kapiruba tokod tatong daswag.